tvog života. Sjajna atmosfera u hali sportova, vreme je za još jedan meč od kog možemo da očekujemo potpuni vatromet. Slobodan Janković, kickbokser koga odlikuje odlična tehnika. Kao zamena 4 dana pred meč je prihvatio ovaj izazov. Dolazi iz Wolfpack tima Slobodan Janković. Dame i gospodo, Slobodan Janković. 27-godišnji pulen Wolfpack tima Slobodan Janković pre samo 4 dana je pozvan kao kasna zamena za Tesla Fighting Championship, ali ovom momku definitivno ne manjka hrabrosti, siguran je u sebe i svoje veštine i pokušat će večeras da napravi potpunu senzaciju. Znamo koliko je potrebno borcima da se inače pripreme, a Jankoviću svega 4 dana je bilo ostalo do Tesle. Inače, Slobodan je doradio dosta MMA mečeva van naše zemlje, borio se i sa nekim najboljim bugarskim i hrvatskim borcima, ima odlično kickboks iskustvo, povremeno se takmiči i na kickboks takmičenjima. Znači još jedan stand-up borac. Znači što će biti dobro jer je Vladimir Jovanović također stand-up borac, može biti veoma interesantan meč. Naravno, publika koja je malo manje kompetentna najviše voli stand-up borbu, to je ono što je najatraktivnije. Vidimo da Slobodan Janković predstavlja Kyokushin Jitsu školu. Vladimir Jovanović, bokser, udarač, nokauter, učesnik reality showa Put ka vatrenom ringu, član Kobra tima Pančevo, Vladimir Mad Max Jovanović. Još jedan borac koji nam dolazi iz Kobra tima Pančevo, Mad Max, također učestvovao u Putu ka vatrenom ringu. Vladimir Jovanović, da, on uvijek ima neke atraktivne mečeve, znači pune energije. Vladimir Max Jovanović. I njegovi se meče obično brzo završavaju, tako da ćemo vidjeti kako će to biti ovog puta. Zanimljivi su zvuci uz koje izlazi Vladimir. Poprilično relaksirano deluje, kao da se priprema za sparing, a ne za jako ozbiljnu borbu. Kao što je on rekao, često je znao da bude poprilično efikasan. Vladimir u svojim mečima, konkretno u njegovom posljednjem meču, borba je okončana u prvom minutu. Da, odlično, znači ima tu puni energije, atraktivni su u mečevima, da kratko traju i ili se završava nokautom ili se završava nekom završnicom, što je kod Vladimira Jovanovića poznato, malo ume da ima problema u parteru, iako dobije dominantnu poziciju u parteru, često se dešavalo da završi borbu, da izgubi borbu nekom od davljenja ili poluga. Vidjet ćemo da li je napredao u tom segmentu, inače sasvim solidne i dobre borbe daje momak. To je inače česta, da kažem, bolest od koje ponekad boli u stand-up borci, a to je da kada se na neki način obeshrabre, ukoliko ne prođe taj stand-up, nastave borbu u parteru, da vrlo brzo dignu ruke. Naravno, potrebni su trenizi da bi se od toga oslobodili. Normalno, pre svega mislim da oni možda toliko ne dižu ruke koliko to njihovo neiskustvo presudi u tome. Znači, dovoljno je mala greška nekom ko zna parter da nekog završi ko ne zna parter, tako da je ono što je potrebno all round, znači trening all round s pripreme, da svaki meč nije dovoljno trenirati samo boks, samo kickboks ili samo rvanje ili samo brazilski jiu-jitsu, mora sve to da se uklopi u jednu specifičnu priču što je jedan MMA meč. Identična visina, identičan skor oba borca, nešto teži Vladimir Jovanović. Po 5 minuta u kategoriji do 80 kg. U crvenom uglu, 180 visok, 80 kg težak, dolazi iz kluba Wolfpack Team
skor 2 pobjede, 2 izgubljene borbe. Slobodan Janković. U plavom uglu Slobodan Janković, samo 4 dana za pripremu. Kobratim Pančevo, skor 1 pobjeda, 2 izgubljene. Vladimir Medmax Jovanović. Inače, Slobodan i Vladimir su već radili amaterski MMA meč. U tom je Vladimir, zanimljivo, je pobedio tehničkim nokautom. Da li će uspeti Slobodan da mu se osveti u ovom meču? Ostaje da vidimo. Mislim da će biti, poznajući Vladimira, ovo će biti kratak i eksplozivan meč. Vidjet ćemo. Da li će Mad Max poludeti od prvih sekundi? Opa, već počinje serija udaraca. Serija udaraca pokušava. Sada ga svlači u gar Slobodan Janković. Evo ga. Vladimir pokušava da radi ground and pound. Slobodan pokušava da smiri borbu, da dovede u neku koliko toliko mirnu poziciju Vladimira, da neutrališuje njegove udarce. Uspeva da uhvati polugar Slobodan Jovanović. Međutim, sada je full guard. Mad Max poprilično rešen da još jednu borbu okonča u prvim minutama. Evo, pokušava polugu da radi Slobodan. Uhvatio je polugu i to je to. Kraj meča. Kao što smo prepostavili. Upravo tako. Već me Jovan rekao, jedan trenutak neopreznosti i iskusan takmičar to može da iskoristi. Ima problem već Vladimir s ovim već neko vreme. Mislim, treba pobrati pažnju malo na tome. Mada zaslužena pobjeda Slobodana Jankovića sigurno. Već je nekolika zadnjih, mislim, 3 borbe ovako izgubio. Na isti način. Veoma brza pobjeda. Zaista impresivna tehnika Slobodana Jankovića, jako je brzo to bilo izvedeno. Mad Max od samog početka nametnuo je svoj stil, međutim moraće ipak malo više da poradi na greplingu ukoliko želi da ostane u MMA vodama. A ova pobjeda je naravno još impresivnija s obzirom da je Slobodan Janković ušao u ovaj meč kao kasna zamena. Da. Mozart, deo tvog života.